Daj, sjedi! Isto volim, ali nemoj. Ništa, drago mi. Dobar dan, dobrodošli u još jedan video, a poanta ovog videa je, naravno kao i uvijek, zabaviti ljude, nasmijati ih ili možda naživcirati harmonikom. Kakav je ovo auto? Ne znam šta je to. Opa! What the fuck? Bježi. Kako je ovo bilo? Da. Idemo. Sad ću ući i reći ću dobar dan. Dan. Ništa ne montirati, samo vidim. Što ne? Šešta je, jel da? Dobar dan. To je to. Hvala. Moru da vraću. Neće se treba. Pa može malo. Možda možeš ti u to. Ili samo... Ja je vidim. Do glavnog i onda natrag i to je to. Hi, how are you? Wanna hear my song? Ja. Don't look at them. Look at me. Put some money. No. Bye bye. One more video. One more. Where are you from? Here from Zagreb. Yes, yes. And you? India, Punjab. Oh, cool. Listen. Have a nice day. Bye bye. Hvala. Da, naravno. Hvala vam. Da čujem, je li to C? Visoki C? Je. Ajde, ajde. Ovo sad je za vas. Ti si najljepši od svih, svi drugi stanu u stih. U tebi ni pjesma nije dovoljna. Tek je 12 sati, pa to ne znam. Od Škore? Od Olivera. Od Olivera? Evo, od Halida Beša. Moj dan, kao bi se kao bi se pusti neka srce govori. Niste pod šusom? Pa nisam ni ja. Kaj je to, rakija neka? GB. Kaj je GB? Kaj je GB? Naša vječna biće, sviće, pa dobro došao da predsjedniče. Iznad tešnja sunce sija, radujem se suncu i ja. Stela, kak ste vi? Ja sam pjevačica, da. Nisam iz Bosne. Tu sam iz Zagreba, kaj se ne čuje? Imaš da si Slavonka Lika. Nisam. To je to. Jel dobro? Pa pjevam, majke. Čujte da pjevam i Imaš album ili CD? imam pjesme, to sam naučila. Koja je to marka? To je marka Stela. Ti si Stela. Da. Imao sam jednu Stelu. Znaš šta ona pjevala? Šta? Ne smijem govoriti. Ti si promada, ne smijem. Vidimo se, uživajte, pazite s tim GBJ Bay. Hvala vam. Vozite. Dragi moji pratitelji, nalazimo se na trgu Bana Josipa Jelačića. Dobar dan, gospodine. Koja je poanta ovog videa? Nema poanta. Pojačaj na maks. You are party breakers. No. Bye bye.
Pardon. Ja sam očekivao da si ti bar 1,70 m. Nisam ja očekivala da ste vi ovakvi. Ona je izredila Josip. Nije, ne. Iznenađen sam ugodno. Hvala. Sad ne pratim baš televiziju, ali ovo, kad sam vidio od ove Josipe. Josipe. Hvala vam puno. Mislim, Sve najbolje vam želim. Ajde, Bog. Sve behara i sve cvjeta, cvijeće miris pruža, a na mome jadnom srcu uvela je ruža. A na mome jadnom srcu uvela je ruža. Možemo mi tebe za intervju ovih, treba nešto crtati za moj brand vodiča. Crtat? To okej. Ja ti to ne znam baš. I pokazat ćemo ti... Hvala gospon! Budem odsvirala pjesmu. Zvijezda, duga i trešnice. Kako se zoveš? Stela. Moraš crtati da kako odgovaraš. Stela što ti znači zvijezda. I ovo je jedina zvijezda koju ja znam da će to može. Dobro? Doviđenja! Stavili smo mandarinu! Hvala vam gospon na voću još jednom. Da znate bi ovu pjesmu, ajde da mociramo. Ojde bere, sve je originalno. Kak ste? Evo, malo smo se došli izrezati. Kako ste došli do mandarina? Pa ne znam, ja sam vam svirala, to je slušala sam harmoniku ko mala i sevdah i sve vrste glazbe i onda sam bila kao, ajde da ja vidim kako bi to bilo da ja znam svirati harmoniku, da ja sebi jutro uskakuću. I tako je to krenulo, krenula sam vježbati. Treba raditi sad vježbati, vidite da puno griješim. Treba vježbati. Ja nisam to da griješite, ali prvi dojam. Ugodan dan. Hvala, ajde, hvala, doviđenja. Zaradili smo prve čokoladice i mandarinice. Svako dobro. Ajde, bok i vi. Također. A s harmonikom? Ajde, ak stavlješ može. Umorila sam se. Kad ti vjerujem, pa trebaš se popet gore još i cvijeti. A ste vidjeli? To je gotovi za danas. Teško tvom dečku, ima danas Ja rada. nemam dečka, gospod, kaj mi namjerno Nemam zezate? ja curu, pa šta imam? Jeste to onda namjerno rekli? Aha, opasni ste. Za koji si imaš televiziju da znaš? Za televiziju? Za novu TV. Šalim se. Za svoj YouTube kanal. A kaj vi slušate? Dobit ćemo nešto. Volim pistacije. Da vidimo kakve su. Ja sam sad pojela, hvala vam. Daj, odi uzmi koji. Hvala vam. Jako ih isto volim, ali nemojte se sad nekako. A di da bacim? Ne morate, ne. Di da bacim? Evo, Zato što sam... Šalim se. Neka, pjevaj tamo. Ko pjeva, taj na je. A za plesat malo, a? Dobro, morate raditi. Ajde. Moraju. Nema veze, ajde. Doću ja kad budete baš radili. Dođe svaki dan sam ti to. Pa ajde. A svaki dan po jednu pistaciju. Dođe oko dva. Oko dva. Ili najbolje je rečeno sutra doma i prek sutra. Neću sutra. Subota, prek sutra, dođi sutra. Može. Ajde. Dođi u dva, znači dok sam pušten. Može, ajde bok. Ćemo zaplesat sad. Može. Bok. Gospodo, zašto svi zatvaraju? Ko? Pa svi... Gotovo! Pa kak je gotovo? Finito, finito! Konec, konec, znaš šta je konec? Pa tak je lijep dan. Konec, konec. Od 6. 3 sata duše. A dobro, ajde, to je to. Ja sam opet tu. Evo ga, opet. A ja sam sad došla. Ajmo jednu čustu. Ajde. Koju hoćete?
Dajte muzičku. Dajte želju neku. Ne. Ne. Ja samo pjevam, ja samo sviram, ja nemam razlog da se živciram. Eto ti ga na. Znaš mene? Ja imam tebe isto. A što me vodi? Ajde, moraš se truditi ovako, kako se ugledati. Ajde. Pa i tako ima samo Pikalo. Ja sam spremna, ajmo. Čekaj, ja nisam spremna. Ajde. Ajde, sjedi. Alo, ne mrdaj. Ajde. Ne mrdaj. Oka hite. Opa, sekaj. Ajde, dobro spava. Ajde, dobro spava. A di ćemo? Ide ja voru, shvadi. Ajde. Hvala na vožnji. Valjda nisam zdrobila paprike. Pa nisi ni zapjevala, majke. Kaj osali da nešto? Daj. O, majko moj, nemoj majke ti, nemoj. Nemoj. Čekajte se napiti. Ja sam se Dobro, ajmo. Sarajevo, nemoj. Ajde, nemoj majke ti, nemoj. Hoću, doću. Prek sutra. Me nema. Dobro, doću neki dan. Ajde. Pazi šta se rekao. Pazim, ne znam sad koji dan, ali doću. Da nemam, a tebe ima. Ja. Kaj kažeš na ovo? Sad ćemo vidjeti kako Kinezi, je sigurno da su Kinezi? Ne znam. Azijci. Sad ćemo vidjeti kako Azijci reagiraju na sebe. Čuo. Rekao je, please, I'm talking. Oni su totalno za to, oni to jednostavno ne razumiju. Preko ceste, desno, pogledaj. Pa tramvaj će me pogazit. Aj, što i mene ne povedeš. I još. Aj, što i mene ne povedeš. Što te volim. Volim. Svaka čast. Ah. Što te ljubim. Ma kakva stoja, ma si lud? Ma ništa, to ovako malo, za dušu. Ne, kakvi, nisam ja to, ja sam dosta vas malo zabavila. Baš mi je drago što sam vas vidio, što sam vas upoznao. Stvarno, znate me? Ko vas ne zna, stvarno. Hvala. A vi ste bili tamo i na Zvijezdama Granda i... Je, da, to je bilo davno. A odakle ste? Ja sam rodom iz Bosne. Ajde, neka. Baš mi je drago, evo, stvarno, svaka vam čast. Lijepo pjevate, lijepo svirate i samo naprijed. Hvala od Imate srca. moju podršku. Puno hvala. I dosta ljudi, vjerujte mi. Hvala. Taman ću u Sarajevo idući tjedan opet malo, da. Super, super, odlično. Hvala vam. Ništa, drago mi je, Sve lijepi najbolje. pozdrav. Hvala. Želim vam svu sreću ovih svijeta. Također, hvala Samo puno. naprijed, živjeli. Bok ljudi, sretno. Kak su dragi, joj. Joj. Kuš, meni odmah mi je srce, odmah mi zaigra srce od meraka. Evo ljudi, koja je poanta videa? Upravo ovo, da ljudi malo, sad oni tu rade, recimo, ne očekuju muziku, kamoli harmoniku i sad tu odjednom rani, sad tu neka harmonika. Tako da poanta je da malo ljude, u ova tamna vremena i u ove ružne dane da ih malo raspoložimo. Tako da. Idući put mi je ideja da zovem taksi i da sjedamo, ne znam, 10 taksija i da vidimo reakcije vozača. Vjerojatno će biti puno stranaca. Znači, ovdje vam ja uvijek pijem kavu kad sam u centru grada, a zove se Express Bar i najbolja kava. Znači, ljudi doslovno znaju ko im bere kavu, tamo otkud ju uzimaju. Sad ćemo malo odmoriti od harmonike. Dobar dan! Mogu sad i harmonike? Možeš, naravno, da. Tamo sam rekla, sad ćete vidjeti se gdje najbolja kava. Ne, stavi tu gore. Idemo van, mislim da nije. Da. Ma da, ima zraka. Express Bar ZG. Pa ćete vidjeti, prepoznajete li ovo lice?
17.10. imam svirku povodom rođendana Admiral Kasina i sad smo vidjeli tu reklamu, ne, ovo ne. Mislim da ima previše reklama. Evo ga! To sam ja! Ne znaš ja uzim. Kako su me razveselili ljudi neki. Da, baš mi je drago da jesu. Sekaj!